Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA jo kanong Stone constituency uba Macmillan Bersat. Ula pensyai baka jing bom syak kentop jong kishpot lagi shnong kalak se bat kamar ngor circle syaka district ka Thamai belajar kerteng kum ka Eastern West Castles district kadai namar ba ka lenti jong ka an kamsha namar ba kini kishnong kidai gibaha papo ka nong Stone assembly constituency bat ula ong ru baka jing pria ya kini ka district Thamai kadai ga bala pensyong nong remba kum bala le hakipor bala pria ya ki weipat ki district Hakabai day ba kasi adi blok ba bersat ulaong ba ula dep pensngau syaki tendong skor jong ka sorkar ba yamen tasipor kat ba 4 lak ban penbet da kumwei ya ka jing trekam ki skim jong MLA ka Nongston bat jong ka West Coast Hills district ki bahap apo ka Mauthat Rashan blok yamen tasipor ondang hab ban pentrei hakani ka ju hi ka blok Hagani ski ka don ke jing ki khore Bagari ka time berkadong kalakwa mi yin. Kalakwa mi yin. Tapi sutun itu apa makwa mi yin. Kasoka jumi, kasoka begeda. Kum ka jing itu pangi ka distrik ka jumi. Kaong bala idon kam ban pia no sa ka wei pak ka distrik. Ya ka wes ka distrik, ya ka wes ka distrik ka jumi. Kaban ya ada primera ka di Sipau Tarik. Kami ngitip ka Eastern West Kasur District. Ipay ba? Laong yabi. Upai jala gidong kikun. Upa pakat na gidong kikun. Kwa banmi no na ying. Lare ka ying kasem padat. Lare ka ying magidong kamban tung south di kipaya. Dan datang lai tu li gaji ke padieng ngan ong ye piko krunto bi ying no kata kamdeng sa ka wei pat kam tai ong ye pi ha ba unong ye lam mukpa ujong pi wa mele jong pi udang don ban ong ye pi to mi ying no ko ki le cha sensar ko pana kata ka dei ka jing ki kri jong unong bikmat ya ka ying man pansla sau tu di kipaya ban tung sau tu di kipaya en tung tang lai tu li kata kajing kadang lak banjeng. Iwei pada kajing bakat banyo mentoi sain hima sima. Ikwa o tuan bangi. Bangi lak bandai kunta lai ong ipi. Unong nikmat upa upai jai jobikun. Unong kwa ban penmi ying ban syakbek hadipan. Upa trai usai upa trai kwa iban pek dia lagi jobikun. Wanum berkata kumai pat, babalai berkata cek kam hab, hakata ke Eastern West Kasur District. Ngong ya bibi kenau DM, kadon kau ke jingjia ke Paai ke district, ke South West Kasur District ke mau keluar. Gidon tu kat tri kisnong, kibahab apa ke Nongston blok, kibahab apa ke Hima Nongston, kikwa ban hab, hakata district ke Barim, ke West Kasur District. Tang bakimba dek tang nagadau jok asam di konsumsi. Kaba ka ain jok sukain dia kiong kata ka ke parlimen. Kajing pihak yang dikonsumsi. Kata Limitation Act hajah new. Ka ong ba kita dikat kasnong. Wasan lendo pihak apa ka rani kong asam di konsumsi. Enam la lapan hak hakan stik kabaring ke West Kasur District. Teko kipai ba laong yapi. Kani kajing rai jo kasoka ka rai ka bedeye na ka banta kajing bahaju bi pai ba balai ngong ipi ba balai penmi ying ya kikun bandon tang lai tri kipaya haja ka bandon sau tri di par supaya bersenai ke ying don ki kato kani ki kwa bang ani dei ban sa ka distrik ka Barim don ki kato kani ki kwa bagi dei ban lai ka distrik ka Thamai laong ya bi ka enti kam sha enum la ba siliang ka kijat ka Bangladesh, Syria ka bijak ka India, ka bomla banlong. Kau kipai ba, kipai lakwa kan pensai pi. Bakane ka jing kria ya ka district West Kasur district. Nah nang ta akri district ka ban mit mai di pa district.
balapan song nongem kat kum ki jing le kai jing ai district ya ki wei pak district haswa par sai ya ka te district ka bron ka headquarter hamai ang sa ka wei pak ka bata ka bagi pai pa jong ka time ki pen i jing le balaran pen hab yang ni ha ka district ka balem west kasur district ka jing le ka bangi ki kendu ka jing ai ka blok ni ne ken yang soka ni lai jing kho hung yong ba yang ta sipok kat ba 4 la ban penbei ta kumai pak kai jing tai kam ye skim ki badai jong UMN no stoi ki badai west kasur district ki ba ha po ka mo thano sat blok yang ta sipok endang pentai na po ka mo khatu ba thar san si ani bo na ko ba nong ipi ba ka west kasur district ka ba biang na dong hadong ki office Piong ke Egyptian Department, Piong Inspector of School, lani Piong Executive Engineer, Jong Water Resources, Piong di Waypack di Office, kanong stoin kalabiang, bakamayang kanang hapan, kau sumay suwa. Bila manong datang na kadaw juga blok, Piong bing hapan na siya stoin, kalig babun kikam, kabab hiyapan na, kalig hiyapan na siya stoin. Pidon kama po social welfare, hiyapan na siya stoin. Hiyapan na po ICDS, Pia pandai channel stoin, ka district program officer. Lalu pia pandai, haga po horticulture pia pandai channel stoin, agriculture pia pandai channel stoin. Tang ita iwe jinge kabagi paipak yang kedua, petang haga ini berkasih lagi bro.